توئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یس مال بندس عطا کرنی ات مال ترے قسم کس قسم ترے قسم اخذ گو مال من سو یس انسان پانس پر خرچ کر پلو اونن ات مالس من پونسن اونن پلو لوگن پرون گو تو سنن مکلیو وتی یہ گو اخذ دویم فرمان یس پت کن تروم یم سات انسان دنیا من نیران چھ یس مال ام پت کن آج تروم یہ چھس نہ پنن کی یہ چھ گژھان ورسان من تقسیم کمن من یہ چھ گژھان اندن اولادن من تقسیم ببن تھو جمع کرت اولاد چھ عاش کر مول تھو جمع کرت اولاد چھ کرن عاش امس میلان کمس امس مالدارس نہ امس میلان یہ نمس پنن مال کی کیا جی یہ چھ اولاد بازے پر اولاد پت پان ون قتل تہ کرن ات مالس پان ون چھ نہ یہ حصہ گو یہ خزانہ زیادہ یہ حصہ گو ات پر بل لڑائی گژھان بعض اوقاتن مز یم پتہ امس مالس بربل تہ ونان بعض اوقاتن مز یم اولاد یم دنیا دار دنیا لوگ پتہ امس شخص پر جہنم انن اللہ تعالیٰ رشم جہنم پاز نہ انن کی مگر عرف عامس مز یہ ون دپان بربل امس شخص ونان دپان وان تھو جمع کر حرام بھرس کرن جمع بچن چھن کن لڑائی بچن چھن کن فتنہ مکلان یہ دراصل حرام تہر سے جمع کورمت و میلس نہ مزن کی میلس تی اگر یہ جمع اوسن حرام سۭتۍ کورمت اگر حرام مال اوسس اور امس ترٛایہِ اللہ تعالیٰ فرماون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین آنٹ آسن کھیمس یس زمین مال پنن بچن پات کن ترو زمینس زمینس دت رکھ تھینک زمینس کھار تھونک اولاد چھ خوش گژھان یہ دپان بہ چھس خوش کینٛہہ چھُنہٕ پرواے اولادن تھوُن یہ مال یہ زمین ہیتھ زمین تھوُن مل ہیتھ یا زمین تھوُن ژوٗرِ أنِتھ اگر اکھ آنٹ کھیوٚمُت آسن فرماون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روز نہٕ اکٕے آنٹ کینٛہہ یہ اکھ آنٹ والہِ اللہ تعالیٰ 7 زمینن تام اتھ بنایہِ اکھ مال یہ ترٛایہِ أمِس زمیندارس نالہِ قیامتس اندر أمۍ ناہ کھیوٚمُت آسہِ بیار ژٹن والو نوجوان بزرگو نوجوانو امی پنہ آخرت کریو فکر آخرت کریو پاے ژٕ پنن اولادن خاطر جمع کر یہ مال تھاون زکات چھُکھ نہ مالس دِوان کینٛہہ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدارن مال کور جمع دپن اولاد گژھنم خوش اولاد گژھنم آباد اولادن ہُنٛد کرن فکر مگر حرام تھاون جمع کیازِ زکات دِژن نہٕ امِچ کینٛہہ فرماون ییٚلہِ قیامت سپدِ برپا فرماون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات مالس بنی ازدہا صرف ازدہا بنس مگر یہ آسی گنجا کیا یہ آسی گنجا ازدہ کلس آسنا اس مس کے امس ازدہاس یہ آسی گنجا ازدہ فرمان یلی امس آسی یوتا زہریل ازدہ آسی فرموک اگر سچنی پہیز برابر سچنی پیتیز برابر یہ پنن زہر چاہی دنیا سندر دنیا تمام سبزار گچ ختم فرمان یہ اللہ ونس مالدار زکات ندن والش ٹپ دینی فرمان یہ دپس میں کیا کرمائی ژےٚ کیٛازِ چھُکھ مےٚ ٹۄپہٕ دِوان فرمان یہ دپس انا مالک انا کنزک فرمایس بہ چھُسے نہٕ وۄپر کینٛہہ بہ چھُس چون مال بہ چھُس چون خزانہ لہذا کر خیال اولادن خاطر اگر جمع ژےٚ کرنُے چھُے مگر حلال کر جمع حرام کر جمع اگر ژےٚ وٕنکٮ۪ن حرام چھُے تراو سہ حرام یل تمن مالدارن کر حوال تمن حقدارن کر حوال یون ژےٚ یہ حق ہڑپ چھُے کوٚرمُت تہٕ بہرحال میانیو عزیزو میانیو نوجوانو فرموک یہ آسہِ مالس دوٚیِم قٕسم یُس یہِ مال پتھ کُن ترٛایہِ اولاد کرنس ٲسۍ آرام مگر امہِ منٛز تہِ میلہِ نہٕ أمِس مٲلِس تیٚلہِ کیٛاہ میلس بیان کرہس یا رسول اللہ تیٚلہِ کیٛاہ میلہِ أمِس امی وُمرِ کمو امی وُمرِ اپُز کوٚر پوٚز کوٚر تیٚلہِ کیٛاہ میلس فرمان أمِس میلہِ تی مال یہِ أمۍ پننہِ زندگی منٛز دیٖنس دیُتمُت آسہِ امس میل تم کوئی فائدہ اگر پنہ پانہ کٲنٛسہِ اتھروٹ کوٚرمُت آسہِ امس میل تم کوئی فائدہ اگر پنن اولادن سۭتۍ ہمسایہِ کورِ ہُنٛد تہِ آسن خیال کوٚرمُت امس میل تیٚلے تمیُک فائدہ اگر ییٚتٮ۪ن پننٮ۪ن بچن ہُنٛد خیال کوٚرُن میانٮ۪ن بچن گژھن جوڑٕ آسٕنۍ میانٮ۪ن بچن گژھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن اعلیٰ سے اعلیٰ آسُن تتٮ۪ن گژھِ خیال کرُن أکِس غریٖب سُنٛد تہِ ییٚمِس نہٕ اکہِ وقتٕچ ژوٚٹ تہِ میسر چھےٚ تتٮ۪ن گژھِ أکِس غریٖب مسکیٖن سُنٛد
خیال کروں یمس روزن خطر جائے اگر خیال کروں تیل چھو کامیاب کیا جی کر باقین بچن خیال اندن بچن خیال کری پان ذات ذوالجلال حضرت توے میان عزیزو نبی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا ہوا شہر المواسا یوسی ماہ رمضان چھو یا اے مالدارو مال چھو جب باقی رہتا مزدی خرچ کروں مگر ماہ رمضان میں چھو زیادہ پان خرچ کروا ساری انشاءاللہ آخر گو صدقے فطر اسو صدا کرن چھو کرن اس مگر ان برائی کریو خیال اگر ژٕ وٕنکٮ۪ن اللہ تعالیٰ ہن یٲری چھے کٔرمٕژ اللہ تعالیٰ ہن دستگیری چھے کٔرمٕژ گۄڈٕ بناو یہِ ذہن ژٕ یہِ چھُے نہٕ پنُن یہِ چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد امانت تلا واتناو تِمن امانت دارن اتھِ تلا واتناو تِمن اتھِ وٕنکٮ۪ن چھِ تِم تہِ یِم نہٕ پنُن ؤنتھٕے چھِ ہٮ۪کان اکھ گوٚو یُس ؤنِتھ چھِ ہٮ۪کان أمِس کۭژاہ مجبوٗری بیٛاکھ طبقہٕ چھُ یتھ معاشرس منٛز سُہ تہِ یِم عزت دار مگر پنٕنۍ یہِ مجبوٗری چھِنہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ تُہۍ چھِوا اتھ پٮ۪ٹھ اتفاق کران اتفاق چھِوا کران دپان اگر کٲنٛسہِ برونٛہہ کنہِ اتھ بولاوو عزت وسہِ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ اکھ طبقہٕ تِم چھِ ونان مگر بیٛاکھ طبقہٕ چھُنہٕ ؤنِتھ ہٮ۪کان لہذا تلاش کر ژےٚ یی نہٕ گرس کینٛہہ ژےٚ چھُے تلاش کرُن ژےٚ چھُے اتھ کتھِ منٛز وٕچھُن اللہ کیا ونو بہٕ ٹایم چھُ کم توے چھُ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ آو دربار گاہہِ گۄڈنیٚتھ بلکہِ یہِ روٗد وتہِ منٛز روٗد أکِس جایہِ انتظارس روٗد دوٚپُن بۄچھِ چھم بۄچھو چھُس مگر ونہٕ کٔمِس ونہا بہٕ پنُن غلام مگر تامہٕ دِنم لُکھ تامہٕ دِنم لُکھ بخاری شریف روایت چھِ توے فرماو یہِ روٗد أکِس جایہِ اورٕ آو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمۍ پرٛژھ أمِس مسلہٕ دپان قسم بہ خدا مسلہٕ اوس مےٚ پتہ مسلہٕ ٲسِم پتہ امہِ مسلُک کیٛاہ چھُ جواب مےٚ پرٛژھ امہِ موٗجوٗب ابو بکر صدیقس مسلہٕ تاکہِ یہِ بوزِ میٲنۍ کتھ أمِس ترِ فکرِ یہِ چھُ فقر اللہ أمِس ترِ فکرِ یہِ چھُ فاقے دپان أمۍ ییٚلہِ مسلہٕ بوٗز أمۍ دیُت مسلُک جواب تہٕ وقت درٛاو شاید آسہِ أمِس تہِ کینٛہہ غُربتُک اوس نہ عالم تامتھ آو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان مےٚ پرٛژھ أمِس بیٛاکھ مسلہٕ دپان یہِ مسلہٕ تہِ چھُ مےٚ پانس پتہ امیُک جواب تہِ چھُ مےٚ پانس پتہ أمِس کیازِ پرٛژھِ تیٚلہِ دپان فاقے چھُس نا واریاہن دۄہن نیُن کِہیٖنۍ چھُم نہٕ بنیومُت تریشہِ دام سوا وۄنۍ پرٛژھُم أمِس امہِ موٗجوٗب تاکہِ أمِس ترِ میانہِ آواز تل فکرِ بہٕ چھُس فاقے مےٚ ووٚن نہ توے یتھ معاشرس منٛز چھِ سُہ تہِ اکھ طبقہٕ یُس پریشانہِ حال غم تہٕ مُصیبتو چھُ ووٚنمُت مگر ؤنِتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان ژےٚ چھے ذمہٕ دٲری أزکہِ مالدارا ژےٚ چھے ذمہٕ دٲری ژےٚ چھُے تلاش چھُ کرُن ژٕ نیٖز ژٕ چھُنہٕ اَتھِ یِوان کینٛہہ تلاش چھُے کرُن اگر نہٕ ژےٚ تُہٕنٛز فِکر کٔرٕتھ یہِ مال بنی اتھ بنی اژدہا قیامتس انٛدر فرماو أمۍ تہِ دیُت مسلُک جواب وقت درٛاو عثمانہِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو أمِس تہِ پرٛژھُن مسلہٕ أمۍ تہِ دیُت مسلُک جواب وقت مےٚ ووٚن أنٛدروٗن ہیوٚکُکھ نہٕ سمجھِتھ مگر تامتھ آو اورٕ محمد رسول اللہ تامتھ آو اورٕ دِلُک حال زانن وول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماو مےٚ کوٚر عرض میانہِ ڈاٹہِ محبوٗب مےٚ ووٚن تہٕ حظ یتھ مسلس جواب فرماو مےٚ کٔرنم پننِس دستہِ پاکس تھپھ دوٚپنم ابو ہریرہ مےٚ چھُ پتہ ژےٚ کیٛاہ مسلہٕ چھُے سبحان اللہ بیٚیہِ چھُکھا ونان نبیَس چھنہٕ پتہ بخاریس اندر چھِ روایت مےٚ دوٚپ نہ توے بخاریس منٛز یوٗتاہ علمِ غیبس پٮ۪ٹھ مواد چھُ احادیث چھُ تیوٗتاہ چھُنہٕ کُنے کِتابہِ منٛز مگر ژےٚ چھُے نہٕ اتھ یِوان تتھ کیٛاہ کرو بہرحال میانیو عزیزو فرماوان أمۍ کوٚرنم دستہِ پاکس تھپھ دوٚپنم اے ابو ہریرہ مےٚ چھُ پتہ ژےٚ کیٛاہ تکلیٖف چھُے مےٚ چھُ پتہ کۭتیاہ کالُک چھُکھ فاقے مگر وۄنۍ وٕچھ چٲنِس نبی سُنٛد کیٛاہ حال چھُ فرماو نبی صٲبن تُل پنٕنۍ جامع مبارک تھوٚپ نبی صٲبس آسہِ کنہِ گٔنڈِتھ جسمِ نازس دوٚپنم اے ابو ہریرہ چون نبی تہِ چھُ فاقے واریاہن دۄہن ہُنٛد مگر پنُن فاقہٕ کرِ برداشت اُمتُک فاقہٕ کرِ نبی برداشت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تامتھ میونس پانس سۭتۍ ٲسۍ وٲتۍ در خدمت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمان اتہِ ما چھُ کینٛہہ ییٚتہِ حظ چھُ اکھ دۄدٕ پیالہٕ فرمان یہِ دۄدٕ پیالہٕ آو اننہٕ در خدمت محمد رسول اللہ نبی اوس نا پانہٕ تہِ فاقے پانس ہیٚکہِ ہا نہ چٮ۪تھ نہ ابو ہریرہ رٹ دپان بہٕ گوٚوس خۄش تِتہِ چھا دۄدٕ پیالہٕ بنیو نہ گۄڈٕ دپان نبیَن فرمونم سۭتی گۄڈٕ گژھ اصحابِ صُفا چھِ مسجد نبیَس اندر فرماوُن تِم انُکھ یوٗرۍ
سبحان اللہ دپان وتہ بچن سوچان وای میانہ پان وای میانہ خدائی تری دہی ژوری دہی میلیو دۄدٕ پیالہٕ مگر اتھ فرمووُم نبیَن گۄڈنیُک اصحابِ صفا تِم ٲسۍ غریٖب صحابہ فرماوان ییٚلہِ بہٕ گوس مشروٗم تعمیٖل کرُن ییٚلہِ بہٕ گوس تِم ٲسۍ نہٕ کم کینٛہہ تِم ٲسۍ أکِس رِوایتس منٛز تِم ٲسۍ 50 نفر بیٚیِس رِوایتس منٛز تِم ٲسۍ 70 افراد دپان بہٕ گوس پننہِ جایہِ حٲران دۄدٕ پیالہٕ کۭتیاہ چٮ۪ن 70 لوٗکھ مےٚ دِن فرمان ییٚلہِ تِم آے اتہِ فرمووُم نبی رحمتن نیر اکہِ اکہِ چاناوُکھ سٲری فرمان بہٕ چھُس اکھ پیالہٕ نِوان یہِ دۄدٕ پیالہٕ نیوٗم أکِس نِشن فرماوان أمۍ چو بیٚیہِ اوٚنُم نبی صٲبس نِشن فرمان نبی صٲبن دیُت بیٚیہِ دوٚپُن أمِس دِ بیٚیہِ فرمان یِتھے پٲٹھۍ چھُ اکھ صحابی چٮ۪وان اکھ صفا اصحابِ صفا چٮ۪وان اکھ صحابی چٮ۪وان مگر دۄدٕ پیالہٕ چھُنہٕ ختم گژھان بخاری شریفس اندر روایت فرمان أمۍ پتہٕ فرمون ٲخرس پٮ۪ٹھ رٹ سا یہِ دۄدٕ پیالہٕ چٮ۪وان پانس فرمان ییٚلہِ مےٚ چو فرمان نبی پاکن فرمون بیٚیہِ چٮ۪ہ فرمان ییٚلہِ مےٚ بیٚیہِ چو نبیَن فرمون بیٚیہِ چٮ۪ہ فرمان یِتھے پٲٹھۍ گوٚس بہٕ چٮ۪وان حتیٰ کہ یوٗتاہ ٲس بہٕ بُک یوٗتاہ گوٚو میون سیٖنہٕ مُبارک گوٚو تیوٗتاہ پھُل امہِ دۄدٕ پیالہٕ سۭتۍ اَکُے دۄدٕ پیالہٕ اوس فرمان یوٗتاہ گوٚو پھُل مےٚ کٔر امہِ دۄدٕچ تٔری نمو کِنۍ ظٲہِر یعنی زمجاو یہِ اوٚنٛگجن ہٕنٛدیو نمو کِنۍ یہِ دۄد مےٚ وۄنۍ یوٗتاہ چوم دۄد فرمان ٲخرس پٮ۪ٹھ تُل نبی رحمتن یِہوٚے یہِ دۄدٕ پیالہٕ بسم اللہ کٔرِتھ چوکھ پانس تہٕ دۄدٕ پیالہٕ گوٚو ختم سبحان اللہ یہِ چھُ مقامِ محمد رسول اللہ تہٕ بہرحال میانیو عزیزو ووننُک غرض چھُ یی کۭتیاہ صحابی ٲسۍ تِم کۭتیاہ چھِ وٕنکیٚن تہِ تِم یِم عزت دار گرٕکۍ چھِ عزت دار خاندانٕکۍ چھِ عزت دار منصبس پٮ۪ٹھ چھِ مگر چھِنہٕ ہٮ۪کان پنُن غم ؤنِتھ لہذا أزکہِ مالدارا نبیَن فرمووُے وَہُوَ شہرٌ مواساو یُس یہِ ماہِ رمضان چھُے اتھ منٛز ییٚلہِ ژٕ روزٕ دارکھ مگر روزٕ دارنس سۭتۍ سۭتۍ تھٲیزِ خیال تیُتھ کال چھنہٕ میانہِ روزُک قابل قبوٗل کینٛہہ یُتھ کال نہٕ بہٕ کرٕ تِمن ہٕنٛز تہِ فِکر یِمن نہٕ کِہیٖنۍ چھُ یِمن روزدٲری ہٕنٛدٮ۪ن ایامن منٛز یِمن نہٕ ساری خٲطرٕ کینٛہہ چھُ نہ چھُکھ افطار خٲطرٕ کینٛہہ توے فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ییٚمہِ یتھ ماہِ رمضانس اندر اکھ شخص اکھ روزدار افطار کرنو اکھ شخص روزدار افطار کرنو تٔمِس تہِ چھُ تیوٗتاہ ثواب رب العالمیٖن لیکھان یوٗتاہ أمِس روزدارس چھُ مگر روزدار سٕنٛزن یِمن ثوابن منٛز گژھِ نہٕ کمی برابر افطار کرناون وٲلِس تہِ تیوٗتاہ ثواب یوٗتاہ أمِس روزدارس روزٕ درنس ثواب چھُ مگر روزدار ہٕنٛدِس ثوابس منٛز گژھِ نہٕ کمی کینٛہہ فرماوان صحابہ آیہِ عرض کوٚرُکھ اے سانہِ ٹاٹھہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ حظ اَسہِ کتہِ چھُ تیوٗتاہ طاقت اَسہِ منٛز أڑۍ صحابی تِم یِم صبحٲے سحری بدلہٕ تریشہِ گِلاس چٮ۪وان شامس افطار چھِ تریشہِ دام سۭتۍ کران باقٕے کھٮ۪ن چٮ۪ن منٛز چھُنہٕ ایویلیبل میانیو عزیزو وٕنکٮ۪ن ییٚلہِ پننٮ۪ن گرن کُن أسۍ نظر تراوو کٕہٕنۍ گرٕ نہ چھُنہٕ سُہ ییٚمِس نہٕ 2-3 نعمتہٕ شامس آسان دسترخانس چھنا مگر تِم تہِ حظ چھِ کینٛہہ یِمن نہٕ سحری خٲطرٕ کینٛہہ چھُ نہ افطار باپتھ کینٛہہ چھُ توے میانیو عزیزو بیان کرن محمد رسول اللہ ییٚلہِ صحابو کوٚر عرض سانہِ ٹاٹھہِ نبی اَسہِ کتہِ چھُ تیوٗتاہ طاقت أسۍ کرناوو روزدار افطار مگر نبیَن فرموو بہٕ نہ ترٛاوو نہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یوٗتاہ بار تۄہہِ چھُو اکھ روزدار یٔڈ بٔرِتھ کھٮ۪وناوُن چاوناوُن نہ بلکہِ اگر کٲنٛسہِ شخصن روزدارس تریشہِ دام دیُت دۄدٕ دام دیُت یا خٔزٕر اکھ دیُتنس افطار خٲطرٕ تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ تیوٗتاہ ثواب لیکھان یوٗتاہ أمِس روزدارس روزٕ درنس ثواب چھُ مگر وۄنۍ چھُ بیاکھ کیٹاگٔری وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ تۄہہِ منٛز طاقت چھُ یُس کٲنٛسہِ روزدارس یٔڈ بٔرِتھ کھٮ۪ونایہِ چاونایہِ افطارس سحرس یا افطارس یٔڈ بٔرِتھ کھٮ۪ونایہِ چاونایہِ فرماوان بہٕ چاوناوان حوضِ کوثر منٛز تیٖژاہ تریش کہِ ییٚلہِ کال جنتس منٛز اژِ تیُتھ کال لگٮ۪س نہٕ تریش کینٛہہ سبحان اللہ یہ بیان کرن محمد تعالیٰ میانیو عزیزو عزم تہِ ارادٕ کٔرِو أزکہِ پٮ۪ٹھ اکھ نفر گژھِو کھڑا یُس دپہِ بہٕ دِمہٕ افطار پارٹی تِمن یِمن نہٕ کِہیٖنۍ چھُ تلا اکھ نفر گژھِو کھڑا تلا اکھ جوان گژھِو کھڑا اکھ جماعت بنٲیِو پنُن چندٕ کٔرِو جمع پونٛسہٕ کٔرِو جمع پھیٖرِو یتھ ماہِ رمضانس اندر تِمن غریٖب گرن کُن دِیِو نظر تِمن مسکیٖن گرن کُن دِیِو نظر یِم افطارس نہ چھُکھ افطارس کھٮ۪نہٕ
خاطر کی نشک سارس کھن خاطر کی تمن اگر ون خطا روز در یا شد اپنے یاتا نادان کیا چھ روز در از روزن اشا چھ دور خواہی من تی روزی تھاون کیا جسونی سیال چون تم دو کیا سن تلق گچو کھڑا یہاں چھ ثواب کماؤن وقت یا چھ سیزن آجا چھ زمدار محمد رسول اللہ آجا چھ بیان کرن تان پیش نبی اگر جاز روز در یل برد کھاؤناوتن بہت چاؤناوت کھاؤناوت توتا کہ جنتس اصلی گیزی آو جنتس من اچت پین پت کھمچن ضرورت توتا کھاؤناوت تلگس خوش تلگسو خرام خاطر توی میانی عزیزو چونکہ ٹائم ووت واریت زیر گو بچس معذرت خواہ اللہ تعالیٰ بوزن از تھیم سون من قبول از تھیم سون من پندار لاہی